إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulilain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na muna isab maun pahadarat sing kamu. Sabarang sinabutan sin suara ini. Ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian bungasin pag-iman. Aula-aula na tuuda bungasin pag-iman. Papasinguran ka tu taniw. Kaaginag amal. Bariman usog. Iwan bariman babae. Mga kakasisin Allah Ta'ala, ayat pangadjian na to haruman ini yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat suratul An'am. Ayat hanggatus kauhaan tag-unum ka ayat hanggatus kauhaan tag-pito. Di ayat ini mga kakasisin Allah Ta'ala
Tampansin kasusahan. Hari dagpakan kasusahan ni manusia di dunia. Aula-aula na kasusahan adlaw kana-kana. Way na makatabang hisiw-siw amurakuman. In nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sindayaw niya. Kalasahan siya, iban tabangun siya. In mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasinsin Allah ta'ala, dungdungan taniw marayaw in kabuhi taniw, damikian kanalun taniw marayaw in kabuhi taniw, bangkitan niyo wala da nakaruwa. Daing hamang nga biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala, apanagnaan nabi, apo taniyo Adam alayhissalam. Aula-aula na rin hamang nga biyayta sinallahu ta'ala, hakahinapusan nabi iban rasul, junjungan taniyo alayhissalatu wassalam. Uno yan mga anak po, amo na impangadjiun taniyo di haayatin. Kaita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. In kaagisim mga sahabat niya. Hamakkatul Mukarrama iwan Hamadinatul Munawwara. In kaagi nila miyakad. In kaagi nila simingud. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala pagtaatan nila. Iwan amo impia sampai sinjunjungan alaihissalatu wassalam. Abat supaya ri malawungin akal nila. Supaya ri malawung in pikilan nila. Aula-aula supaya ri malawungin jantung nila. Iwan simpito ang gautakbaran nila mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada siratu rabbika mustaqima. In piyahatun sinallahu ta'ala junjungan taniw alayhissalatu wassalam. Iwan piagangautaan niya, iwan simyarad kaniya. Amuna intiwila sinallahu ta'ala hakatluan kajud. Hapanagnaan ha suratul Fatiha. Amin pangayon tanirum adlaw hasambahayang pardu iwan sambahayang sunnah. Ingkari na to na ngayon patuhan. Puas sin takbiratul ihram. Amuna impamastatan niyo singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina siratal mustaqim. Anak po, ayaw kita niyo mutas denghayan. Hada siratu rabbika mustaqima. Amuna yan. In iagad. Iyamalan. Sinjunjungan taniyo alayhissalatu wassalam. Hamakkatul Mukarrama. Hangpo tagtu katahon. Iwan Hamadinatul Munawwara. Hangpo katahon hajumlahan kauhaan tagtu katahon. Wahada siratu rabbika mustaqima. Magkarunahan kita niyo manggayunggong. Haran mabuntul biyasin.
pamaugbog sim mga sila, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab amurad tiniamalan, singkatan beriman usog, iban beriman babae, sambil na sadya maabot tinadlaw kiamat. Na apabila kaya maugbugan, sinusog iban babae, nag-ihla sinatay nila pa Allah Ta'ala, nag-ihla simpituang gautabaran nila pa Allah Ta'ala, in sila yan dayahan patuhan. Di sila mamiskin di adunya, iban adlaw kana. In kihatihan na to kamiskin way pagkaon, kamiskin way pag-inom, kamiskin way hulaan, kamiskin way badyo. Iniyan kamiskin matabang. Sa in kamiskin wala ingat sintao, miskin na injantong niya makada kasabunalan. Na miskin na impito ang gautabaran niya magadha kasabunalan. Na miskin na impikilan niya magpikilan hakabayaan sintuhan. Na miskin na inakal niya magadha pamando sintuhan haja siratu rabbika mustaqima. Tiya pagdaraya sin Allah Ta'ala inipon niya rihadun niya. Hakatan pagdaya. Kagawa ayaw sadya. Mamiskin imano siya. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Aula-aula na hapag nakuraan sin jantong niya. Sabab amuyaon inuhan sin kata. Apabila namiskin ang jantong niya, namiskin ang kataan pakarajaan niya. Apabila limummi ang jantong niya, limummi ang kataan pakarajaan niya. Wahada siratu rabbika mustaqima. Fattabi'u palman sinallahu ta'ala agaran yu ay na kamu makatsindukain. Bang niyo yan iagad, yuhbibkumullah, kalasahan na kamu sintuhan. Kakausan sintuhan, lasahon ng katanad piapanjarin niya. Kakausan sintuhan, papagdayahon, in katani ipon niya. Sa di na to kakausan, papagdayahon, sambil baran na to, apabila kita niyo, di magad hasiratul mustaqim. Na way lumuhay ito, nasubon na ito ng baran na ito bihaw. Nakaakadabahin eh. Apabila kawala niya kad sindan yan, misan pa'y mga tud mo, dayahan kaw, na miskin na kaw pa Allah Ta'ala. Aw nambuk tao, inaginiha ba kayo niyan, doon sablaw na, makaluoy kaw yan, miskin kaw. May ta sayad to na kayan miskin. Pasalan, in alta niya bihagi niya nagdua. In rejeki niya bihagi niya nagdua. Inang kabahagi, suko sintuhan. Inang kabahagi, suko sintuhan hantara nila magkahi. Inarisimbagay paanta miskinun minal masyakin. Ikaw na sa miskin din nga katan miskin. May tabihatin pagbahagi mo. May tabihatin kaagi mo. Nagbahagi sinsin mo. Inari niya, inna allaha ghaniyun hamid. Inna Allah Ta'ala puunan singkatan dayahan pupujihun. Di ako mabuha mamiskin. Sa kabugaan kulong niya, di ako makaagad hakabayaan sintuhan dayahan. Siya'y magpararaya, siya'y makaraos
Sinkatan, ipon niya, aula-aula na, in magad hakabayaan kaniya. Wahaja siratu rabbika mustaqima, fattabi'u. Ay nakamu magad sindukay nga na to ang kalang ni manusia. Nagambulda ni nagambulda. Sabab yari nakita ni Muhammad sa biyayta sintuhan panabin niya. Sumub na manusia magpatauran singkatan kabayaan nila. Di na sila tagihan sumub magpataud sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, wala sila roon haran mabuntun. Indan mabuntun yan, amo na yung kiyasan niyang sin mga sila umat na kaunamiya da kanabihan iwa na karasulan. Damit kaya inumatin iwang sila mutas, iwang misan sila miutas, magbalik na sila madto, paraan mabuntun. Janji sinallahu ta'ala kanila. Pakakkalun sila hadlaw kana. Hakasanyangan tungbasin niyagad sila haran mabuntun. Palman sinallahu ta'ala kad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Napatarang namo na, napamahalayak namo na, nalilay namo na kanila katan. Malano masawa, indan mabuntun. Amot ting pag-agaran, sim mga sila, nagaamal kabayaan sinallahu ta'ala, natuad tungki na ingkahalan si manusia, in sila ruunda, haran mabuntul, sabab piyasa sahaya sintuhan, pasal piyapatarang sinallahu ta'ala, pasalan piyalalano, sinallahu subhanahu wa ta'ala, dahil nga sabab yad turi sila mutas, dahil nga malano iwan na masahayan. Liqaumi yadhakkarun. Pamanga sila manusia di mabuta simpanuntum nila pa Allah Ta'ala. Apabila nabuta simpanuntum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pabutasun niya ni Iblis. Di umundong Iblis, ubos ng baita. Sa hindi niya rakakausan. Minsan siya rin humundong. Sa na siya humundong. Amura mga sila. Wala simiha. Haran mabuntul. Yaunda sila haran kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yadhakkarun. Sabab wala sila nabutas na numtum patuhan. Sin panumtum sindum iban sinadlaw. Kapal man si mahasut si mahatinggi. Ya ayyuhalladzina amanu. Uzkurullaha zikran kasira. Wasabbihuhu bukuratan wa asila. Amo yan. Indagan sing kabuhi nila. Sindum iban sinadlaw. Mamansak sila. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab napatarang na hindayaw. Sabab nalilay na hindayaw. Daing pa umat na kauna. Pila na kanabihan iwan karasulan. Ing kita ni haulihan ini. Biyasin sa kaulaula. Di na to na kabalikan ng kamalian nila na kauna. Piya lang kakita niyo sinallahu ta'ala. Piya widda kita niyo sinallahu ta'ala. Dahil nga mga katay manghuran na to na kauna. Uno pembeta sinallahu ta'ala riayat ini. Lahum darussalam. Tiya tagamahan sila sinallahu ta'ala paghulaan masanyang. Bang darussalam hinang sintao. Magpaso din lombay. Magkahalo din lombay nila. Da dari nubingtun. Da darayawn magbalik. Ang darussalam inda rabbihim. Adapun inhulaan masanyang daing hatuhan.
Way lamod nag-design sin manusia. Way ralamod si malaikat. Saka wa dairi ija aradallahu syai'a an yakula lahu kun fayakun. Ja aradallah. Apabila ang kabayaan sin Allah Ta'ala, way mahunit. Magpalman na hadya siya, kun fayakun maawon sarundu. Dihanin kusog sing kawasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum darus salam. Aung kanila, tiyatakamat sin Allah Ta'ala, tartanto kanila, kanda siya amin wala na miskinin atay, wala na miskinin pikilan, wala na miskinin pito ang gautabaran, imalup sila patuhan, laway nila ring harahan mabuntun. Tani mga tuan, Umar ibnul Khattab, di niya pag-igalaw sinutba niya. Panagnaan sinutba. Di niya pag-igindwa kabtangan. Sambil hamasa na to ini, yaring kabtangan sin Sayyiduna Umar ibnul Khattab radiyallahu an al-Faruq. Amin di mabaya maglamu di mga ibang marayaw. Run sadya siya kasabunalan, iba na kaadilan. Uno yan tuan. Amin bang man siyari makabutas. Haran mabuntun. Amin liabayan sinjunjungan alaih salatu wassalam. Makkatul Mukarrama iba na Madinatul Munawwara. Sambil amunay niurul singkatan. Uno yan tuan. Haut ba? Ayuhan nas. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu bayna yadillah. Pamista kamu marayaw habaran niyo. Auditan niyo marayaw ingin hawabaran niyo. Auditun na to marayaw, mamista kita niyo marayaw, hagirin hawabaran na to. Bang wala nakakita niyo nabutas at haran mabuntun. Sabab maglaog na, nag-anyaya na. Auditun na to yad tumarayaw. Amunin daran niya sa sabot, sa kawa siya magutbad law dumat. Hipatum tumatao, bang siya yaon dakaran mabuntul. Hipatum tumatao, bangin siya namistara kamarayaw, sing kabuhi niya, iban sing kamatay niya. Damik kaya ni patum tumatao, bang wayra kautang niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karuah. Wajinu anfusakum qabla an tujanu. Timbangan niyo yung karayawan niyo. Hari pa kamu timbangon adlaw ka na kana. Ay sadya ko magtimbang law mo. Baya-baya na sintuhan. Tungbasan niya ibandi. Kabtangan niyan si Yahudi wan Nasara. Di kita niyo papasingurun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Liyabayin kabtangan. Dahil harila sinjunjungan alaih salatu wassalam. Sababin sila naggugulal abnaullahi wa ahibba. Panubo sila kuno sintuhan. Napagka sila panubo sintuhan, kalasahan sila. Waliyadu billah. Amadto mga anak ka po, ingkabtangan sin Umar. Uno pa yung kabtangan sin Umar, amin subay. Akarun sing kita niyo sabab karunahan na to amasa na to ini. Utuhan ko, mangayo ako kayo. Ipangayon ko kayo. Paastula ako hamangi, pakuyaga ako hamarayaw. Ito ini kuno mga tuan. Paastula ako hamangi, pakuyaga ako hamarayaw. Ayan, mga anak po. Na,
lahum darus salam inda rabbihim. Lahum darus salam inda rabbihim. In sila yan, tiyatawan sin Tuhan. Siya saddihan sin Allah Ta'ala, paghulaan way hiluhala. Paghulaan masanyangin tao. Kauno tungod yan? Inda rabbihim hadarat sin Allah Ta'ala. Adlaw ka na, iwanda hindi temporary. Manita sila timpiyahula in kay bananway na. Wa huwa waliyuhum. Sababin sila yan, patut tawangon sin Tuhan. Patut kalasahan sin Tuhan. Patut palihalaon sin Allah Ta'ala. Nalilingon na to kunimbaran na to ini. Bangkitan niyo lamudda mga nasabot. Huwa waliyuhum. Waliyuhum pid dunya wal akhirah. Biyay hadisul qud. Buno iban sin Tuhan, way makaato. Magdeclare na Allah Ta'ala buno. Tamo hadya maus kita niyo. Amo hadya, di na to agaruning kabayaan sin Allah Ta'ala. Bangsad ya iagad na to. Nagkarayahan ni natay na to patuhan. Nagkarayahan ni pangatud na to pakabayaan sin Tuhan. Nagkarayahan in pito ang gawta baran na to kabayaan sin Tuhan. Bukon na miskin. Kita niyo yung gapian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubus ng baita. Wa huwa waliyuhum fid dunya wal akhirah. Hangkan sila piyagtakamahan sin Allah Ta'ala. Sinbihan dayaw. Adunya aula hadlaw kana. Sababin sila kalasahan sin Allah Ta'ala. Hangkan sila kalasahan sin Allah Ta'ala. Amanu asabab sin pagparat saya nila wa amilu salihat iwan iamalan nila in piarat saya nila bima kanu ya'malun in hinang nila wala sila himinang sin kabayaan sin nafsu nila wala sila nag-amal sin kabayaan nila sakawa in iamalan nila haza siratu rabbika mustaqima. Fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili. Ay sadya kamu makadsindukain, mapulak kanat na kamu, mahansul na kamu, malawa na ing karayawan niyo. Na amwad to mga kakasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inbiyay ta katutan niyo, sin Allah Ta'ala riha ayat ini, aamalan, yamalan sin mga bariman, hamasa na kauna, iwan hamasa, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, sambil na sadya paadlaw kiamat, magkarunahan kita niyo. Aula-aula na hamasa na to ini. Na, mga anak ka po, ang kabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi, biyayta sin Nabi Kato, radiyallahu anhum o radu'an, insilan, makuyag patuhan, lamikyan kaya kuyagan sila, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unim bayta Kato tanin, iladul bala, hikaubat atawa hikatampan simbala. Amin di matung magjatuh. Kuno siya jumatu, ma nazala al-bala illa bil janbi wal ma'siyah. Di maunim bala, di jumatu imbala, bang bukun sabab sin pagmaksiyat. Naaturan niyo, lilinguntan niyo, bangunin di matungamano siya dunya ini biyaw. Unim mataon. Naginang marayaon. Ataw naginang mang. Na mga tuan, dahil mga hikatam pansin bala, amin biha unyari kita niyo habala, wal iyadu billah. Hika isa. Takwiyatul iman. Tuway makusog impagtuhan tani.
Subay makusugin pamarat sayatan niyo. Magkagunahan kita niyo kusog. Kapag iman. Bukon kusog pa ngayon din nga tao pa tao. Kusog din Allah subhanahu wa ta'ala. Sa babimbanta na to, di kakitaan. Hima asiblis, di na to kakitaan. Kita niyo yung kikita. Tumagawa, bang na to mapakain sanjata. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, umbul hambuk, takwiyatul iman, makusog. Di maglamma in iman na to. Iban misan lumamma kauli anda magtungoy. Natampa nimbala. Nakakadto imbala pamalayong. Nakakadto imbala paigad langit. Nakakadto imbala pataksina, pamaksina. Turayan tuan. Nabiadag bot sumudin tao lumamukay habala. Takwiyatul iman. Wasihat singguro hamurid. Laong niya kuro ko, unini kakusog si pag-iman ko. Laong niya kuro ko, uno ini ka-advise mo kako, sabab magbutas na yung guro ibang murid, vacation na. Ang painhawla na mulong niya, mataod imbala daing sin. Kuyag. Mataod din naghinang mangi, daing sin naghinang marayaw. Uno lang niya inikapaluto mo kapo. Kayo ituan, inikapaluto ko lang na kay muto. Ya kaumurid, inikapaluto ko kay mo hawak to mag-vacation. To, hikaisa. Kul tayyiba. Kaun sadya kausin pagkaunsutsi. Wasrab tayyiba. Panginom-nginom sadya kausin paginom. Kabayaan sin Tuhan. Na ini katu. Para yawa sadya in pangadatan mo. Pula-pula mo to. Ipaparayaw yung pagkaon. Ipaparayaw yung pag-inom. Ibahan ipaparayaw yung adat. Intuyad to kasutsihan. Misan na ko nagsisambahayan. Yung pagkaon mo haram. Yung pag-inom mo haram. Inadat mo. Aturayan tuan. Hikalam mayad to sin pag-iman yung tunasabot yad to. Kakawa bang pagkaon niya marayaw, pag-inom niya marayaw, pangadatan niya marayaw. Siya na intao apu daruan hawla niya. Bukon siya kabukaan sin pagkahin niya. Kalasahan siya sin pagkahin niya, mabuka ka niya hiblis. Manita, masusakan niya iblis sa babinduaan niya taymaon. Inibadat niya taymaon. Panarap niya patuan taymaon. Tiyo-tiyo ka niya ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Para kala sibi-sibi kaunitan ng tao. Manita, pasalansin ako. Ingkabtanan ako. Kaya lingog sila umbay. Kaya pagambol da sin magbakay. Kaya pagambol da sin namamarin Taiwan si Raya. Kaayan tuan. Na. Ini karua. Hikatampan simbala. Iwanin kiugdan simbala kaubatan. Takuyatu ta'at wal ibadah. Pakusugun niya in pagtaat niya, iwan pagibadat niya. Ta'atullah wa ta'atul rasul. Intao nagtataat patuhan dayahan.
dayahanin atay niya, dayahanin pangatud niya, dayahanin addat niya, dayahanin pamanaw-panaw niya, dayahanin pangasip-ngasip niya. Amuad timpiyag papanjarihan kaniya sinallahu ta'ala kalna magtaat iban mag-ibadah. Ukon siya piyapanjari sintuhan, agarun nen napsu niya, agarun nen syahwat niya, agarun nen kita niya, agarun nen naingat niya. Takwiyatut ta'ati wal ibadah. Yan mga tuwan. Na, apabila manusia musugin pagtaat niya patuhan, sanja tarakula mabuka iblis. Maita, wa man yuti'illah wa rasulah, fakad faza fawzan azima. Hitiusin nagtaat patuhan, iwan parasul niya, siya na yan, inipon sintuhan, nagparuntungan dunya, iwan nagparuntungan hadlaw kana. Ay nakaw kumawa sin paruntungan dengan tao, barhajat kamu sali-sali. Mag-agaw sa kamu yan. Immiskin barhajat da, indayahan barhajat da, naisyon bukun barhajat, Allahu Ta'ala, hahajatun sing kita niyo katantaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Tiyag sin Allahu Ta'ala yung kataan manusia. Yaw na suratul Baqarah, tunggalan niyo yung pagtagipon niyo patuhan, kana yung pagtagipon patuhan. Ang pamuya ka din taytayanin siratal mustaqim. Makakuyag, makatari. Laging tari mo mag-ibadat patuhan, magtaat patuhan, dahil sing kumaon, dahil sing minum. Ing kumaon bangkaw, timaw ding pagkaon, nasa sangkad na susungkad, hangkabulan daraw nakapospital. Ada po ng pagtaat, iwan sin pag-ibadat, ang panatimaod, iyang panamagdarayaw. Tulihan mga anak ako. Dahil nga sabab yaning kabuhi sinta umakka, iwan sinta umadina, kabuhi magtaat, iwan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang nag-100% sila, hamasa nila, kulangin fitna, kulangin bala, kulangin musiba, hinawaran natin masa na to ini. Hanggatus tagkay man na bala, hanggatus tagkay man na musiba. Pangati sintaw hambuk dah. Nah, tuan. Wa man yuti'illah, hisiyusin magtaat patuhan, nagihila sinatay niya, nagihila sin pituang gauta baran niya, nahinang niya nakapin Allah Ta'ala, sababin siya rayahan dia dunya, dayahan hadlaw kana, in pagdayan niya, miyakad siya taytayan, hataytayan siratal mustaqim. Ini katu tampan iban uwan. Takuyatul a'mal. Makusog siya rin siya laulon maghinang pamarayaw. Atod-atod ka mo si maghinang libur. Hambuk karut, dumagan patasing kapal, imbugat sinambuk karut lahing. Dumaganin tuyo. May tayat turumakan siya rin niya ka na naman mabugat. May tanyari ka na naman mabugat sabad impiyo puhong niya bayad. Aun na mara niya. Aun na sabak-sabak niya. Inhinang pamarayaw wang kimugdan hatiranan paluhayon kato sinallahu ta'ala. Bang nato di mara ding kabayaan sinallahu ta'ala maguhunin. Sabang nato maarad. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Inhinang pamarayaw pagdaya. Bang nato iyam malanin ng pamarayaw.
dayahan kau patuhan aula-aula, dayahan da kau papagkahi imbungan niya, dayahan uno, dayaw kasuddahan, dayahan pag-asip, dayahan pagsumadya, bihawon to napipinig yung pagsumadya. Pura niyo mga anak po, ini kaupat, pagpakuyag ka to taniw ikatampan simbala iwaning kiugdan na simbala subay ubatan. As-sabru subayin taw masabar. In kasabar sing kanabihan iwan si mga miyagad kanila lingkat. In kasabar si mga kanabihan iwan si miyagad kanila pagdaya. Bukon yung pagdaya mataudsin. Huon lamod na yan. Sa in pagdaya makadaran mabuntul kabayaan sin Allah Ta'ala. As-sabru inta umasabar kalasahan sin Tuhan. Inna Allah ma'as-sabirin. Wayroon nakatampan. Wayroon nakaut. Sisiyusin taw nagsabar. Iyagad na yung kabayaan sin Allah Ta'ala pagsabar. Siya na intao kalasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakunahan kita niyo mga anak po, lasa sintuhan. Intao liya sa kawiyaw, pagkonsum, banta na kamo. In pagsabar, pagdaya. In pagsabar, paghalulay, singkatan, kasusahan. Di na mahalulay sinsin, di na mahalulay sing kawasa, di na mahalulay sing katantan. Harap mo na papagsabar, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubos na in kasusahan mo, kaya gantian na singkog iban kuyag. In kahinapusan, tampan iban ubat, kuyatul ifla, patauron taniyo impaghatul. Bukon patauron impaglarak. Bukon larakon hatulon. Inbay bang nakiring sumpiangon. Bukon lumuhon magbalik. Nakatagna na siya ganapi. Aw nakay mo ang kapito ganapi. Sababhiminang na siya. Bukon lumuhon. Inaraman na to maghatol. Na, wang nahinangin mga nasabot yadto, mga anak po. Dayahan siya patuhan da hindi hadunya iwan hadlaw akhirat. Dayahanin atay niya, dayahanin pangatud niya, dayahanin pamisara niya, bang siya rayahan na pahadarat sintuhan, tanto-tanto na sadya, dayahan siya antara nila magkahina, mura-murahan, mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miabot na yung wakto na to, tubtub na rin to, salam doa na mo, ang mga anak po, timataod ha, pagkaradyaan ini, magtaayon kita niyo, kabayaan sin Allah Ta'ala, mumuson na to, injasyad na to, iwan nyawalihan na to, hapag mumus, kabayaan sin Tuhan, maguy kita niyo, daing hamangi, harap pa sa rayaw-rayaw, aula-aula na, in mga anak apo na to, habang man, aun urulun nila, sa rayaw-rayaw urulun, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pengajian dapat kita